Trikrat Ivanov, do konca Laliću, odlična podaja, krasna asistenca. Čakarun, odresel se je Žiga Dimca. Robertson. Dobro, varanje Robertsona, Čakarun pa je zadev po poslednji napaki. Močik lepo je prodrl, Čakarun je sam na zicerju. 2 točki za Helios. Tole pa je krasno zabijanje, dvoročno v protinapadu Žige Dimca. Odkriva se Lapornik, trojka, Luka Lapornik. Tratnik do konca, 2 točki. Še sekunda in pol za Domžalčane, to bo hiter met, trojka!